hara doan phanta adap kimia kardom pajirlo nil birta than bang sami claret bp non arjui tha birtang ton pen Kidam tang aruni phaing koi rapli bhom kuru arni Pakistan adet koi ta hawar train a horalong kang tang rak kang bob ajok bangin koi rapli adi malong amat aprandam juilu lapen bang hok kep a hearing tang rak adeng hu sonang lo Kidam tangaru in koirapli arni Pakistan adet Balochistan province hawar armu okso phan ke pon bom ihum a train chaman phatak railway station ke lipo pohut aja kong ke thea bom ke pang bop tun khuna jok bang koirapli atum apran dam nang koklo lapen bang hok ke baron arenga hu sodunang lo usi authorities ahin pen pangdak pon Kuita railway along kang bob ahud railway track henupon etlo lapen railway track are along ke pasang prong ang bongpen hum ke pagari bang ke henudun etlo puta raikom saiki ahin pen pangdakpon Kang babahir kang tang rakajok te bokterai ke doahem khiriki a glass a mukha inghang dun etlo lapen bang so hut areng ke sodun atum setami tolo areng ke so tum aphan misten pen sikilang ponje phan te bokhet sikilang a hemalong si palidam lo AFP pen ke pachini pon atengke koita along bom kang babahut a pran ke dam jui bangin koi rapo ang bong pen armu ok soklem bang atum ta do putang pachini pon Kang bob phun a train 8 holiday po ahut armu okso klem bang lapen ahem tunatu maphan kweta pen Peshawar kedam bom ahut si lapuson ki sung phonang lo ki sung ki phod di malong raikom sai ki pen danglok relief team atum palidam si ki ritar lip asai deng bom lo lapen bang so train kang bob aputhak ki tar lip asai deng bom lo pusi pachini pon 2 News report KATV News. Kidam tangaruni phaing koi rapli bhom kuruar ni Longmir Jain College Principal Dr. Bibison Rongpi Innovative Principal of the Year anoi Bangalore a hawaralong kido Prakin and Switches by Radisson po adimalong pipa jirpon Alang lilabang so kidam tang surihini ra in koi raponing kan Padmasri anong ikilong abang pi Dr. Vijayalakshmi Desmani Arideng Pensi pajirpon Kidam tangaru in koi rapli ni Bangalore Hawar Prakin and Switches by Radisson po adimalong ki padopon Global Education Brilliance Award 2026 paman ponlo Pang Sohud Longmir Jain College Principal Dr. Bibison Rongpi aphan Innovative Principal of the Year anong e pipa jirpon Pinpur mi Dr. Bibison Rongpi Inut College along Principal amithang asai chiklem pami Anparata Tok lang amu anat prek jik asai ki klem pon theka bang phu la so joksi Dr. Rongpi sang ho phan lapuson anong e chepalong pon lo jesemet tok lang amu an ke ki jalin pon thek lapen ki duk det lo charli oso mar chuma phan lo ke than RDP pen ke paprang pon thek asai ki klem pon abang phu Dr. Bibison Rongpi alang li labang sonong e pen ampara Best Young Principal of the Year 2023 lapen honoris causa doctorate degree ta chepalong pon abang phu lo Alang like choki hola wife Rongpi arong along ke do Kalitang Chandra Singh Rongpi pen kavirong parpia sopo ki bilo Alang li choki hola English School pensi lo Charlie pangcheng pon lo UKG pen kepang deng an Assumption High School choki hola along Charlie lo Bang Sophie Krihini ang deng la pen BSc degree ang deng an Tejpur Darang College along pensi chepaun dun lo
master degree ang deng Assam University difu campus pensi chepaun ponlo ladet pen api difu B.Ed college pen B.Ed chepaun ponlo Dr. Bibison Rongpi kidam tang surihini ra kretroksi aningkan Assam University difu campus along Assam University difu campus student union along kongchun bangar puta claim lang alang di difu ST Mary's High School along ningkan isian than bang sai claim dunlo la so pi difu along kido DST Junior College along ningkan hinian principal arpu setame claim lo bang so pikidam tang suri hinira inkoi rai sianingkan pen pini arni an Longmir Jain College along principal arpu claim bom lo alang litok langamo anat RD ki pi ponajok ke pangdeng lo charlio sum maratuma phan pining pen an ke ningkan crazy hini dokai anake joy pen lo than pondo CUET asat lang phan ningkan hini ke thom lo ke joy pen ke than la pen GNM nursing asat lang phan ningkan hini ana ke joy pen lo ke than pona bang phulo Dr. Bibison Rongpi. Good morning to one and all present here. Respected all the dignitaries, awardees, organizers, and everyone present here. Myself, Dr. Bibison Rongpi, the principal of Longmir College, the college that is located in Tentagat, that is located in the beautiful hill district of Karbi within the state of Assam. Well, it's for the first time to be here in Bangalore. And I'm sure because of this award ceremony. Thanks to the organizer for having me here. And I'm extremely delighted to be a part of this event. Thank you. Thank you so much. Lasila pusono e ke long pona bangke karbiang long aphan lapen karbia kha aphan sitame ke thedunga no me si ke wan pilo. News report KATV News. Ang tan pen ke batum karbiang long along adon hem along Mary hing kasalam khang dun si karbiang long along ke do vegatum ansi lahaya sai ke do anta kachoklem edji aphan pup kabor I pon si aruni phain kora ke thomarni difu club along All India Electrician Association karbiang long district committee ke sengpon Laso Association sing aprang klim sumar tuma phan arjan ki hi kachipatte padupon Laso that pen maying ni ponsi All India Electrician Association Karbiang Long District Committee ke seng pona maya long kachitong dunatum chedon sarpen All India Electrician Association Karbiang Long District Committee aprang keja pon linji aphan mai pu khor sing singnar tun mai pu bikrom sing be kong chun bang bidor sing hanse rap chun bang biju thapa lapen bidisar electro be aphan India Private Limited atum aphan arpu pekpon Labang Association along claim bang pu bang pido anta ke claim ke dam nang jia puthak chethan chimumpon karbiang long along ta hem ke the kang tui do viklo bon ta lahai hem ke the kang tui along anta ang tan pen ke wang atum ansi Mary hing anta selam etsi karbiang long pen lak lakatang ka pon edlo lasi lahai ang tan pen ke wang Mary hing ka selam atum aphan khang don si da karbiang long along ke do vekatum ansi Mary hing ka selam et thek jia phansi laso association seng pon nang koklo ni tum aprang talo laso Electrician Association ki form ji ko aji ring piklo same mili tum pini ana bangke laso Electrician Association ki form pon lo busi na tum form pon pon lasine tum through press media hin social media hin ni tum thang na pache thang pi pon pu busi ni tum hin penta na chuni pon lo Lasi karbiang long along ke doari soi jangatum Mary hing ka selama puthak ITI pen ke charli dun tang anatum laso association along ke claim ke dam rap pet japan All India Electrician Association Karbiang Long District Committee mai phu coursing sing nar pen kachuning ri association sing ponang ko bangke la puhin lo je non militum electrician atum ke claim dam long kisuman long ke ku theknong piklo je kisuman dum bang hong pen ibang tum sinang claim de ase locality ni tum thangta chuklemi phan awar sai long de ti la sinon ni tum bangke no ke pini pen ke electrician association form elo la sila so form that no de ni tum
laso the next pina big one so te ni to ma step bang deng pon News report KATV News. Pinya bir talan sikang tonlo dumi thakmi kardom.